السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي بهزاد وكي يا ديار حيامات شويدا في حيامة دا يعني فيديو يا بيراميرا كي بلاو كل مدينة يا كو إن شاء الله دي تصوير يجيدانين وديال فيديوي كو خلق بزانن كو يشمن و سحتية قبر پیغمبري عليه الصلاة والسلام وچيت اف فيديو گلك دنگ ودايت سوشه دا يعني هندايت بيجن و امام مهدية هندايت بيجن و وكي امام ابو بكر يعني گلك تشت سراتيا گوتن سيدا مدفد آیا بزانین که اوه فعلا مروفه که یعنی عادیه آن نه عادیه اوه بسیار موی که بسیار دوی سيدا غلو اکا زیده گاوی اکا زیده وی کسی هاتیه کرن يعني آیا يعني ضرر دوی چنه که مروفه کش حد دوی زیده تلب کرد و بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك موفق ببرا. والله هي نسبتي في مروفي هنيا و ظلامة باكستانية كسا آسيا و همي مروفي ديا بسرمانه اش بسرمانه ام نشين بجين ام شو تشدرين آن اوش ما تشدره بيفار و معيار اسلامتي ده تقوايا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يش همية بتقواتره وش همية باشتره. لو ما جي اب کسی که ابتقا بیدی باشه بس ناچه بیتن سنوری توی بیتا بلندتر لیکرن اف مروفه هنی کسی که آسایه بس بو خلکی چن کی جلوبر گتوید غریب بون سر و سیمای وی لو مرابون بلاوه کر و طبعا وقت تشي بلاوت بیتن جی حتی جهیتا گوهت همية دیگر تشلی اینا زیده کرن عندك حضر کرده ابو بكر رضي الله عنه چونکی پیتوید زراون و بيت أبو بكر جي رضي الله عنه الزراف بين عندك قوتي أبا مهدية إمام مهدية عندك قوتي ملائكتك هاتي يمنهي بدأت أمتي وبتشيت وبرزة بيت بشتين جيكسر قال قوتن هاتنا بلا فكر وأبا همي جيت بأصله ببنمانه تشبونينه تشكي زيادة خلتكي كري وبار كرن جوان قوتن تجي أجري جهل نزانينه وديربونا علم وزانستي و شریعتیه وکو یا دیار خالکیش وقتش آستی بلندتر لیکری ضررت و ابا بون وکیم ده با ویدیو جدانین خالتی که هزر کرد ابا کسی که پیروزه و یه مبارکه لو مجربین چون دا پیو بخوینتن آن دا دست خواب دان تسر وانا آنجی مثلا دا برکت جوال بگیرن و ابا جی تشکی گلک خطره انسان ده توشی شرکی بیت والعیاذ بالله اگر هزر بکت افشسی هنه شفای فرتیتن آنجی برکت و شفاات وی مروی هده های حتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام نهیج ویش هنده کر بو اف سردری هدیل وی خوبت اکرن و کی گوتی لا تطرونی کما اطرت النصارى المسيح ابن مريم هین منش حد من بلندتر لینکن آسته من زیدتر بلند لینکن و کی فلا يعني عيسى اش آستوی بلندتر لیکری مروفینی بر کره خوده و ایکش خوده یا کره خوده حاشا افش تنه گوتن لو ما جیفت مروف بسرمان يبيجير بيتن بوان رين ما يكو شريعتي قوتي وهروسا تعقيده وبيرو بوارد اسلامي دا اشاره زابيتن دا تو شيفان خلطي تنه نبيتن الفيديو بيجنا همي بسرمانه هوا امانت خوش شاره ذاكرنا دين خود تعالى دا هوا امانت خوش شاره ذاكرن عقيده وبيرو بوارد شريعتي دا اسلامي دا وقتی کو بیرو بارتت پاکش بند تو زیبزی بواری وان تشتنا کن و افتش تنی جرای جاس ضرر نبز بمجتمعی بو ويب خوشیه یعنی ما گویی اف کسی ده هزار کت والله ممکنه از جرای که باشه وقتی و همی هود کنه هده غرور و عجب بود چه بیتن همی دوراز بزرگان و همی و اهتمام زیادش حدی بدنه ده عجب بوی چه بیتن اب خوشش حدی خادر کبیت و خلقی جی ده بفت نشن خود تعالی ما همی پارزدن بارك الله فيكم.